시모시게나 삼지테스til에 니밍라 치메드마이 나히데 시유테네 칸게 종진바이엔 대리 시유테네 칸규니 나즈 렉시 사와지 고츠규 렉시 사와디 밍라 랑레 따시기여 간조 랑레 따시고에 김제 조디니 간조 슌게 망부지기 수수기 미유 여바이나 아니티 랑레 빠바이나 아니 드루마토에 케민도센 애니 달린디테 게치모 통송 디마세 당아란조 인도인 고츠니 로시 치요레 로시디 나로라 나란조 피치나니라 여베 슌게 망부지기 아니 시연다 롭소게 톨란데와 난구도 아니 텔라테니 나란조기 디 레시디 펜도 침부 용글 삼니 아니 나란조 단다 레시디 고츠여 아니 나란조 레와라 키란조라 펜도 야게 밀름여 간조 레센 탐보디 이데이 시디네 칸게 롭투 데제 피미라 게 크라이게 시연게 톨라 칼레 갑단다 둠지게 톨라 인통지스여 아니 키란조 가부여 레와여 터체나 치미로말라기 nganzugi lechen sarwa laglin tar ngodo na thuji kondu shiwa na shin thiring lechen na lola maranzu lobdu dejim phumingla nyechar arigi keyung gi thuzab che zamni na la keda cheshu thengi thonding lobda United World College chik na lola tsuyore subama se morala lobyu yang jache kyani ja thopsha di indu morala chamti tashtile shwayi United World College ki jabjungi logyu tok zamu dro chebayina United World College di chuluchiktung gubya thukju re ni lola German gi lopsowa Kurt Heng Krang gi sarju chebachigre thogma lobda di yinyu gi saja Wales na lola ani zu yore lobda di thogma zu gowe goba gyumche zo do di thuram nishu na lola magthu rimba mangboji chong yore Dindala tenigi zamlingi chota kha mangbuji la misu thakjum chaya dang yega phenju barala ta nyogda haja mangbol hayore khorangi dinju sigdu zamba ani ta maung bala zamni na lo la shide ne re gekap rikshung chulu phenju la ta thunje yonga la mixu garne nashun chola lobjung ji te udu samche khorangi kongba ja chimbu ji sheyore di sheche ani United World College di chunang wore thangbu judu lobda jig re de rimgi ta Eurobusi gi lobjung gi domshi ne re di gi ta puga den ju changma jamning gi chokda kha mangbu chigla kera chinchang ani thande chala im baina ani lobda kha chubdun syore lobda changma ge khap mandawa chubdun sang lola chayore de ma se be gi jamning gi ge khap gyada thukjul hagi na lola United World College gi sokchong yore Eurobusi National Committees cheje zu yore ta Sokjong dunzu gyune gekap susu nangi lobjong demembe surjong ringni tadong maung bala zamni nalo la ta chamsim jengi ani goti dinde chaya gi chagyen yowe gi lobdu dunzu la ani Eurobusi nalo la lobjong chaya gi khogap de rai yore ta di nalo la chuya di le lawu kyuni yo mare pecha sha waina lo re nalo la gekap re ni lobda dunzu gi nalo la pugu chanyumgi pugu reret mashi tsuyo mare di indu dejin bhumi la mora imbaina ari gekhabgi tuzab cheche ani lobda denji zeda ji na lo la dro tu be di ani nga ju changme gi gawo be ni ju ji re samgido dejin bhumi la cha shawaina morang ari la kewa ma se thagarang la chalung chong shawagi phori na shin ji re thande chala morang New York thongger gi mixe gi thonding lobda Specialized High School for Math, Science and Engineering la lobda nang lola zinda guwa lobjung che chawre zinda juwa thanda chadro yore ane zinda jugji jugni di UWC nang lola International Baccalaureate lan IB gi ani lobjung che resha deji bumi imbaina mora chongdu ne lobjung la zundu cheshing de membe gi ta khogap khani ro je baine yang thola medan kengi lobdu ji resha ani nyechar morang United World College na lo chya de yang ani lo mangbola kale jawe ki debuji re di indu thering dejim bhumi la morang gi ger gi nyamnyon thang ani lobso dan dewe gi samju khashi jik ani nganju nyendon de yune soha resha changmi ni o yongwe rewa ye ngazinda ngawa ni UWC ko la mangbolo yi ani denjo changmallo ni nga khare gochi sola na UWC loktu locho yakpo gi kangla semba sangbo thang chiga yakpo cheba yakpo thang chizo la pen tho gi loktu la lokchong jangya khogap jegi re ani dindo de gochu ni nga zinda ngawa ni
주어 팔도 nga 고갑 망보라 주슈치 아니 nga 롭다기 칠로라 탕라 망보치 페세 체나가 진다 tukpa랑에 롭다기 바스켓볼 팀로 주이 진다 덤발랑에 롭다기 스튜던트 카운슬러 주슈치 아니 nga 바이스 프레지던트 치 nga 진다 고아기 야르카라 nga 네팔기 타투 캉라 인지다 앙지라비 아니 nga 진다 고아니 주 팔도 nga 인다 잉기 tholop thati jinda thang mentorship la lobchong jangi ani nga lobchong jangi nga linda yin lob tu chunga dinzo la lobchong la be la rokpa chi ani nga gela dinzo la rokpa chi next yi nga sapasa la yin yi kickback friday la peshe la piye ne lotu tu la peshe la piye ani nga do peshe jani nga do new york ki saja kawa khatsa la phegi rishon thaptu chi ye 아니 디 냠뇽 딘조니 nga 딘조 다 롭종 망보라서 아니 nga UWC la apply che ka tu pen tho chungso lungba re la UWC National Committee re yore 아니 UWC National Committee re la luktu damtang manda yore pese chena ari ni apply chi ye na ringba thangbo dichinda chuwa la kotsugi yore 아니 ringba thangbo de la application chi chiwore 아니 디 염도 어좀가스 치워래 아니 디 아리기 내셔널 커미티라 땅니 이 아리기 내셔널 커미티 아리기 룽바 창만이 룩투 갸치 부스담기래 아니 링방이와라 UWC 룩투레레라 치와 땅기래 아니 nga다오 이낭에 치와 땅에 미디 하버드 유니버시티 기 룩투 사와 이 담게 미치레도 아니 코 말라 지원 갈래 하고 마모당서 인네디 야고 중산이 링바 숨발라 치송 아니 링방이와라 미갸니 게추시보 담기래 아니 링바 숨발라 미 게추디 아리기 UWC 롭타 렉게 당기래 아니 nganzu lopta la doni khunzo nganzo la yikse yangdo mangbo tangso ani di yakpo chungne mi gepchuni ngapchu sikpo damgire ani dinzo loptu ngapchu dinzo la UWC gi lopchong jangye khokap ragire yine yang dinzo mi ngapchu nera sumju ari gi lopta rang la tangire ani mi ishu sikpo UWC gi lopta shimba dinzola tangire ani nga daw yina ngegi lopta thangshi damgyo di la chuson nge lopta gashis di ani di lopta di UK United Kingdom Europe la yore ani thalo jinda goa la nga lopta la doyi UWC gi lopchong gi dosong dinzo os gong chenbo yore peshe shena ngegi lopta la doya longi doya la 아동데 gas 마심 스테고레 이네 ngegi chandi yakpo chune ani nga yikse yakpo tangni UWC ngala lobyen gache gatteso thangye amana dapala semda chego mare nge lopta dosong tangyala kesi nga lobyen ni marana UWC doya kale khappo chungire khanchilana tongda gas doso tangyala kale khappo yore 단단한 딱딱한 구매가 내가 가르치기나 이내 가르치나 nga mi shambala pentoa lega chichi kanchilana 단단 mi ngala ropa mangbo chi da UWC apply chiya thang lobchongyamdo mangbo ropa chigida diana shi nga mi shambala ropa chiya da thogido ni mi shambala pentoa lega da chi ya thogido adi khogap simne nga ngegi lotse mi la tik khashes lagi inji thoni taking this opportunity, I want to share from my personal experience what I believe to be the 5 most important key ideas to keep in mind when you want to achieve a goal or you want to reach an endpoint. The first one is to step out of your comfort zone and to take risks, and that's easier said than done, and I would know because I took a lot of risks applying for UWC. But by taking risks and stepping out of your comfort zone, you are exposing yourself to things that you might not be able to if you stay within your comfort zone and you keep yourself secluded from the outside world. Branching off from that, you have to take initiative
and you have to be proactive when trying to look for opportunities. Because especially in my case, where we're in New York and there's a bunch of opportunities anywhere, the thing is that these opportunities won't come to you and you have to go look for these yourself. For example, I found Yin the Yin, and now I have a supportive group who wants to help me reach any goal I have in life and will always be there to support me. Branching off from there is to have perseverance and grit, because not everything is going to always go the way you want it to go, and you might have some setbacks in life, but these setbacks are not roadblocks. They're not going to keep you back forever, and by persevering you can get over these roadblocks and even learn a few things along the way from getting over that. Fourth is to plan your time and to plan ahead. And that being said, I'm saying that it's never too late to learn anything, because if you want to do something, you should never say like, oh, it's too late for me to try. You should always try. But the thing is, I'm not saying you should wait until the last minute and procrastinate. If you know you have a deadline, you should plan ahead, because by planning ahead, it's a life skill that will help you further down in life when you're organizing bigger things, or if you're organizing your schedule. And fifth is to be grateful for everything you have. For me, I'm grateful for my parents and for my ashu and for Yin the Yin for always being there and supportive of me, for being supportive of me when out along this journey that I took to applying to UWC. And it doesn't have to be just for applying to UWC. You should be grateful for anyone around you who wants the best for you. Thank you for allowing me to share my story. I hope my experiences help inspire and encourage the younger generation of Tibetans to look for opportunities and seek out and apply to opportunities such as Yin the Yin to help achieve any goals that you may have in your life or anything you want to obtain in your life. I also hope that my experiences encourage some people to apply to UWC maybe this year or next year, maybe even apply to my UWC so I can be your second year. Tering ngazugi langlin targi lechen thongmadi ani jugjiwayin dejin phumila zubigi jachewe simusi hen sangmalola tujinang shugyothang mixegi dejin phumi morangi samju thang lobjung da dewa yobegi ani samju chelen kha tuzugi shungi mangbujig la phendo yongwe rewaye tedan dane ani ngazu langlin targi lechen jeminang la hayang cheyo